nyobakeun yang kedua dengan judul Sabuh Kasidah Islami untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema Ya Maulana. Maulana Ya Habibi nupreh kamo baule titi Maulana Ya Habibi nupreh kamo baule titi halo lagi tajam be Mesir tapagaki titi halo lagi tajam be Mesir tapagaki tahu dan percaya Nabi tamat dengan janji Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maulana Ya Habibi nupreh kamo baule titi Maulana Ya Habibi nupreh kamo baule titi halo lagi tajam be Mesir tapagaki titi halo lagi tajam be Mesir tapagaki. Ya Maulana Ya Habibi nupreh kamo baule titi di sidan nupreh waya Muhammad uroki aman syafa'an nebri di sidan nupreh waya Muhammad uroki aman syafa'an nebri. Maulana Ya Habibi nupreh kamo baule titi Maulana Ya Habibi nupreh kamo baule titi halo lagi tajam be Mesir tapagaki titi halo lagi tajam be Mesir tapagaki. Ai pokamo nuterima ibadah kamu sembahyang kamu puasa kamu la ini banyak bandum semua sembahyang kamu puasa kamu la ini banyak bandum semua. Maulana Ya Habibi nupreh kamo baule titi Maulana Ya Habibi
Nempreh kamu baulah titi halus lagi tajam Mesir tapak kaki titi halus lagi tajam Mesir tapak kaki